अहानब्र तेदक पावम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंह असी अफगानिस्तान की फिवम अदुमक तहननब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना होटनरी हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसी की एमपी डॉक्टर अंगोमसा बिमोल अकोइजमना मराल सीख्रेन सुपावमना मखतारी मणिपुर टॉप चैनल की मैकेरी मरुएबी ई पाउसिंग म्यामना थमजरी अहानबदा बॉर्डर फेंसिंग खाबदा मियाम हराउनिंगाई ओइदी नंदोलुवांग इंडिया गवर्नमेंट बॉर्डर फेंसिंग खानब थौरांगलीबसिदा मियाम हराउनिंगाई ओइदी इंडिया गवर्नमेंट की थौसिल असिदा निंगतंबा तालिबा अंडरग्राउंड सिंह अमुक हन्ना संगलक यादनबा मधी मखोइबु मुथतनबा ममिताई मसिगी मतम मणिपुर की लम ओइरamba काबो बेली बु अमुक हन्ना क्लेम तब यादनबगी मौंग मानबा थौसिल खरा उइ हाइना प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर PPCM की कन्वेनर फैरोइजम नंदोलुवांग फोंदोखरे वाफम प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी मणिपुर लमयान इराबो निंगसिंग थौरम ऑब्जर्वेशन कमिटी लिंतोकनसिंदुना लमयान इराबोना मिरोड ताखिबा नुमितपु निंगसिंगदुना क्वा कैथल अखाम लैकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोकिबा थौरमदा फोंदोखिबने अमुको की प्रेसिडेंट ओइरिबा PPCM की कन्वेनर नंदोलुवांग मखातना हाई बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थौसिलसी मियामना कुपना नैनबा संगी कोकीजौ खरा संथोक संगसिन तौरे हाइबगी बॉर्डर फेंसिंग खानबो होनरिबा सिदा मियामबु वखल खनथमिननबा संगी थौसिलसिदा MLA मिनिस्टर यावना मियोय खरादी हरौरमबसु याय अदुबु मसिना तुंगलम सत्ता अखोइगी असौबा मांगजबा अमा सोइदन ओइरकनी सैरासिदा कुकीजौ सिंगना ताबा मफमददी बॉर्डर फेंसिंग खाखिरोय हाइबगी रिपोर्टसु लैरि हाइबगा लोइनना बॉर्डर फेंसिंग खजिनखिबा मतमदा काबो बेली असि अखोइगी लमनी हाइना अमुक हन्ना क्लेम तौबदा अखोइगी माइकैदा जस्ट ओइबिगदबा मलेमगी अतोप्पा लैबाकसिंगना अखोइदा थाजबा लैरोयकि मांगना मखाताना हाइ कुकीजौ MLA ताराना फोंगना मणिपुर थुगाइनबा होटनरक्लिबसिदा अखोइगी MLA मिनिस्टर सिंगना तुमिना लैसिलिबसि तौदबा फै मसिना सुम हेंजिनख्रबदी नोंगमा नत्रगा नोंगमदी मियाम अकनबा साफु अमा MLA मिनिस्टर सिंग असिगी मथक्ता तारकपा याय MLA मिनिस्टर सिंग मियाम इहुल खंग थबक तौबियो मणिपुर की ngमखै कनबगी दमक सब साब थौदांग लौगदबनाइखि थौरमगी मतांग पल्लदुनम हाय फमदगी इमालेबाग इफ्रुप अमदि लमगी ngमखै कनमने हेना लुई हाइना पाउजल पिरमगा लोइना थौदांग लरमबा लमयान इराबोट कुंबा लुसिंगवा अमगी तुंग इंदुना सत्पा मथौ तारे रोलिंग अमदि ऑपोजिशन ओइरबसु स्टेट सिदा पालिबा लेंगा सिदा यावरिबा खुदिमगना लुसिंगबा सिगी वाखलोन तुंग इंदुना सत्पा संगे लमयान इराबोट मणिपुर ब्रिटिश की मकुतगी निंगतंबा फंगदुना मरोमदम लेप्सदुना सेमखिबा लेंगा अदुदा MLA ओइरमखि MLA अमा ओइरबसु कुमजा इंग्लिशिंग अमगा समपनगा निफुगो निपानगी सेप्टेम्बर 19 मणिपुर मुथतुना पूर्वचन स्टेट सेमनबा होनरकपगी मयोक्ता लमयान इराबोना लुसिंगदुना मियामगी इहौ हरखि लमयान बसिना मणिपुर की ngमखै अमदि अपुनबगी सक्तम कन्ननबा मदि तुंगी मिरोल सिंगिदमक मसक थोकपा मणिपुर अमा ओहेननबा लौखिबा थौदांगना मरम ओइदुना लमयान बसिना मिरो ताखि लुसिंग बसिना ngasisu स्टेट असि लेंगाक पाइरिबा सिंग अमदि लेंगा सिदा यावरिबा सिंगदा पाउजल अमा पिरि पाउजल असि हौजिक फावबदि खंगमंगमदना लैबगुम तौरि मसि लेबक थीबनाखि ngasi थौरम अदुदा लिंटोकी कन्वेनर के थोइबा को कन्वेनर के हैस गोपेन लुवांग L श्याम खुमनमदि Y टिकेन PPCM की एडवाइजर लौरेमम गानबी Y लैरिक लैमा सोराइसम मेमसा माइबम पूर्णिमा सियमदि अतै लुसिंग क्या सुसरुक याखि अतोपा पावमना CPIM ना मणिपुर कन्ब नुमित लौमी नुमित पांगथोखरे मणिपुर लौमी मरुपना सिंधुना हुमद्रागा तरुक सुबा मणिपुर कन्ब नुमित लौमी नुमित ngasi CPIM मणिपुर की पाउना बाजार इम्फाल लेबा ऑफिसता लौमी मरुक की लुसिंगबा युमलेम्बम अमसुम निंगथौजम नबकुमार अनिना प्रेसिडेंट मेंबरसिंग ओइदुना पांगथोखरे थौरम असिदा CPIM मणिपुर की सेक्रेटरी खेत्रिमयम शांतना नुमित असिगी मरमदा फोंदोखिबा नुमित असिदा मणिपुर लौमी मरुपना लौमी नुमित मणिपुर कन्ब नुमित हाइना पांगथोकपगी मरमदी जननेता इराबोन इंग्लिशिंग अमगा समपनगा निफुगा निपानगी सेप्टेम्बर 19 मणिपुर की तोंगानबा सक्तमसी कन्ननबगिदमक MDU हॉल लौमी अमसु मियांगी मीटिंग अमसिंखि मधु प्रोफेसर कुपलेन की प्लान मणिपुर त्रिपुरा लुसाई हिल्स अमसुम मतमदुगी कसार जिला पुनसिंदुना पूर्वांचल प्रदेश सेमबगी मयुक्तने मधुना हौजिक फावद मणिपुर की सक्तमसी कंदुना लाक्लिबने
Maram aduna laumi marupna numit asi leptana ngasi fawo pangthoktuna laklibana ki thoramga mari leina laumi marupki secretary Sarat Salamna hakibada hauju Manipur thokliba misi minagi thaudo sida Bharat lenga amasum Manipur lenga na ngasi na ama hayeng na ama ngangduna leirabadi Manipur tangdulai tabo prokngamloi masugi thawong asi tawdaba phai Matam adura Jaraneta irabona kanglu phurup khaidana apunbagi pangal sagalamba dugumna aikona sanction ji haiken su pausta makhatana phungdorakli amaromdana LMG na mating pangkhre light minded group LMG Manipurna ka hena awana tarab imung kya da leptana mating panglakpi saruk ama oina ngasi ayuk pung 13 tabada sitkhiba akan manong leinung sita Wangjing sorok habam lekai ta leiba yandrembam Shamsan gi yumgi mathak thangba sarupumba humdok khibagi video social media ra thengnabadagi khudaki tengbang oina lupa lising taret mating pangkhre humdok liba yumaduna yumthangnabagi yumthakta nansinduna lehauri haina LMG gi sirol aman hairi sirol sina hai ngasi gi tengwang khongsat adu da vice president Zebolata Songtha Secretary Ojit Sorok Habam Treasurer Kunjakeshwar Mangsatabam Assistant Secretary Surendra Ningombam Amadi Member Sujit Ngangomsa Loinana Boinau Maibam Soryaki Tengbang Khongsat aduga mari leina Secretary Ojit Sorok Habamna Fongdokibada Miyoi bai khoi khudong thiba amadi awaba kiana langgon chanduna hingba punsini maram asina awaba taraba matamda angama mating pangnabagi satnabi mapung phana lehensi amadi adom na awaba tadringe matamda su awaba taraba kayagi angama mating pangsi haina fongdokhen su pawsida makhatarakli makasa tharak poina topa pomna legal awareness program pangtokre HIV/AIDS sagona tuni hingliba singda HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 amadi act asigi makhada lariba Ombudsman digi matau karamna kanaba laugadagi haibagi matangna nomigi weba legal awareness program ama community network for empowerment kona SA platform ga puno kusamna duna Palace compound leiba kon gi conference hall pangtokre ngasigi thoramaduna HIV/AIDS Prevention and Control Act 2017 gi state Embursement Dr. K.S. Sasikumar Mangana Fongtokibada HIV/AIDS Prevention and Control Act ki makhada lariba Ombudsman asi mathau torokpa sahi ahum mapung pharaklaba sumiyamna Ombudsman gi kanaba mapung phana lobungamdri Ombudsman gi kanaba khangdaba miyamna Ombudsman gi kanaba lobungamdabani maram aduna HIV/AIDS ka sagona duna hingliba singna Ombudsman gi kanaba sing asi mapung phana lobiyu haikhen su paushida makhatana fongdorakli Amarom athuba matamda honorarium pithoknaba taksilakli Zeribam district ki diploma in elementary education diet center ki mari the training pihiba coordinator amadi resource person singi pifam thokpa remuneration ngasi phawa pibidana lairibasi athuba matamda mari renaba authority singna pithokpina ba taksilakli ngasi Chandrapura pangthokiba pawgi mifam amada Zeribam higher secondary school ki vice principal oiriba loinana matamadugina Zeri public English School gi diet ko ena coordinator oikiba case in the kumana makhatana fongdokibada India lengana kumja English ngani ga taraga taret taraga mapanda diet ki course am launch toki Zeribam district ko ena Zeribam higher secondary Borobekra higher secondary school highway English high school madi Zeri public school high school da coordinator marina training program asi pangtoki masi NIOS ki makhada pitharakpa one time program ni training manung asi the center amagi training sama oiduna training program asi pangtoki ba training manung aduda workshop theory practical amadi site visit na singba kaya tawduna center asi puriba coordinator singna asangma senpham sing puthokuna pangtoki bani adu ngasi phawa dai kamari leinaba information natragana update oiba paw amata phangkidre maram aduna mari leinaba authority singna miyeng sangbiduna phangpham tokpa honorarium sing athubuda pithok piu haina makna mari leinaba singi pungning sing silagli haina su paw suda makhatana pali loshilak poina topa pawmana numit humni gi khongchata Prime Minister Narendra Modi United States thongkhre Joe Biden unaduna wari sagadori numit humni gi khongchata Prime Minister Narendra Modi United States thongkhre khongchata sigi manung US President Joe Biden gi unabag loinana court leader summit su saruk yagadori US khongchat kamari leinana Prime Minister Narendra Modi na ex thadorapa warol man hai numit humni gi khongchata US ta leidingai manung da tuan ba mi pham sing saruk yagane US President Joe Biden ga su unaduna wari sagane
United Nations General Assembly na host oiba summit amadasu saruk yagani. New York ta pangtokadaba community program amadasu wangangani. US President Joe Biden gi hometown oriba Washington da pangtokadoriba Quad Summit ta saruk yabag loinana wangangani. Wakhalon manaba laibak singgi marakta ing tapamadi sakot puraknabagi maikaida khana nainagadaba Quad Summit asida hiram kyara khana nainagani. India, Australia, Japan amadi United States na saruk yagadaba Quad Summit asida laibak sing asigi marakta apaba mari thambag loinana sakot thaurangi maikaida thabak kya paikhanaba khana nainagani. Kumja English nga kunga mangada Indiana Quad Summit asi host oinaba thaurang tauri. Washington na pangtokadoriba summit asida United States ki President Joe Biden, Australia ki Prime Minister Anthony amadi Japan ki Prime Minister Fumio Kishida ga loinana Indo-Pacific Cooperation amadi regional security ki matangda wari sagani. America da lairiba India ki diaspora amadi business leaders sing yawba mifam amadasu saruk yaduna laibaduda lairiba India ki miyoi singa wari sagani hari. United States General Assembly na host oiduna Washington na pangtokadoriba summit ta maru oibi hiram kyada wangangani. Summit of the Future haina mingthonba summit asi yamna maru oiba mifam amani. US khongchat asigi manungda tuan ba thoram kyada saruk yanabagi damakta thorang tauri haina su makata na phongdokhiana pawsida makata rakli. Loisalak poina tentak pato pa pom na Washington da laiba Indian Embassy ki official ama siraga lairamli. Indian Embassy ki official ama Washington da laiba embassy ki conflicts manung siraga lairamli. Indian Embassy na phongdokhibada embassy ki official ama sina phangkiba thawdo asigi matangda US ki local police amadi Secret Service ki mekaidigi investigation kana sathari. Misi asigi matangna sabsana khangdonabagi damakta thijinbagi thabak sathari. Tha asigi taraga nipal gi nungthilda Indian Embassy ki official siraga lairamani. Laikhidraba miyoi ki imung manung gi awabada saruk yari. Miyoi asi laikhidabagi matangda sabsaba wapam phongdokpa laitri. Indian Embassy ki official sina phongdok Embassy asina laikhidabada awaba phongdokpa loinana players tawkhre. Miyoi asi suicide tawkhibra natagana karama mongda laikhidabano haibagi matangda yamna kupna yengsili. US Police na su investigation sathaduna sabsaba report puthoknaba sem sakhre na su paus ta makata na phongdorakli. Adu haujiku ina di myam paus matang sa lusinjarage masu myam pun anawba update ngaminasi.